moya ngcwele ebusuku egameni likaJesu. Siyabonga lo mthana webusuku, siyabonga uNkulunkulu ophilayo kulaphakade. We give you the praise, we give you the glory, we give you the honor. Sesikhona uNkulunkulu wamshakele egameni likaJesu. Setawetha nje engwegwe, setawetha lengwegwe. Lord, we pray for your grace, we pray for your move. In the mighty name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Siyabonga lo mthana wetinsuku, siyabonga lo mthana wemalanga. In the mighty name of Jesus. Akekho nkosi njengawe, akekho nkosi longalinganiswa nawe. Moya ngcwele nzambama, thulisa yonke imimoya ayinamandla ekuphulokha kwehla kwelivilakho enzambama egameni likaJesu. Moya ngcwele once again, anoint my lips, khuluma ngathi uyaqala Nkulunkulu egameni likaJesu Kristu. Thank you Jesus. Ngoba yethe Jesu, ngoba yethe kithi lo kafishane nzambama uthatha leli thuba sibusele bukhona baNkulunkulu emkhathini wethu. Cela siphe uNkulunkulu bazalwane lithumo letandla. Ngiyacela bazalwane kuvusela inceke yaNkulunkulu, the father of the house, ngimvusele nechocolate yakhe. Asibapheni ihlombe elikhulu etandla ke. Ngivusele bafundisi naboma-ke mfundisi, asibapheni ihlombe lelikhulu etandla bathandekayo. Haleluya. Usivusele boma-ke bobabe bani labasha la Sunday school, siyanivusela nonke egameni likaJesu. Siphe nje uNkulunkulu hlombe lelikhulu etandla. Haleluya. Noma kanjani uwe Jesu wami, ngeke ngikushiye ngikuthanda kunjalo. Noma kanjani we Jesu wami, ngeke ngikushiye ngikuthanda kunjalo. Noma kanjani, noma kanjani we Jesu wami, angeke mina ngushiye angeke ngikuthanda kunjalo. Noma kanjani, noma kanjani Jesu wami, angeke mina ngushiye angeke ngikuthanda kunjalo. noma kanjani, noma kanjani Jesu wami, angeke mina Mabekuthuka athole juda khona mina ekuzethe ukuthanda kunjalo. Mabekuthuka athole juda khona mina ekuzethe ukuthanda kunjalo. Magasha angeke
Hallelujah. Ngiyacela bazalwane. Hallelujah. Sanibonani bathandekayo emvuselelweni. Amen. Sanibonani emvuselelweni. Amen. Awu njani kodwa emvuselelweni? Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Siyambonga ke uNkulunkulu bazalwane. It's day number 2 wale mvuselelo. Ngithandzana ke na Jesu. Ngifakazile itolo ukuthi ngatholwa livangeli lekwehlukana nezono. Tholwa into yamandla. Tholwa into lengenisa kwemkhuhlane. Ivangeli la Jesu. Amen. Ekholwa bazalwane, ekholwa inkosi Jesu. Kholwa inkosi Jesu. Ngaba ke nenhlanhlana ngikholwa inkosi Jesu kwashintsha neligama. Kwashintsha nesibongo. Ngingwaka Babuyise nje mina emfundisi Mkhweli. Ngingwaka Babuyise nje nginetizathu tamletiningi kakhulu. Kwekuqala angifakaze emfundisi ngoba sethende into sithi umuntu. Amen. Nangakaphendvuki ke makedlamini ngangigilatwa ngilomnye gogo. Njalo nangilele ebusuku bekafika aphethe sagila. Lo gogo lona beka nesilevu. So ke njalo nangilele mina mfundisi khanya ngibona lo gogo lona angidonsele edanyini. Amen. Banele ungiside ngoba ngifuna kushumayela mbamba. So ke njalo nangilele mina ngingakuthola ukuthula emoyeni. Ngitalwa inyanga abayathi nabo mfundisi Mkhweli. So ke ngiyilast born sewuyathi ke kushondo. Praise the Lord. Amen. So ke asibuyeni ngoba sibuyeni kanye kanye. Nangabeke ngitholwa ngiJesu kwekuqala ngikhale ngaphuma kubo. Ngaphuma esibongweni sakithi. Ngiphumelana lapho ngiphunyiswa kwekuthi nangisese wakanzinisa lo gogo bekasona fika. Ngoba kunebantu lababanjwa amagameni abo. Kunebantu noma bangafunza noma bangazama badlubulunzele bathi kude impumelelo kude inqubekela phambili babanjwa amagameni abo. Yes, Lord. Soke nalifika livangeli kwabita ukuthi mina ngiyadwa ngiphume. Nangipuma na mina bazalwane ngicela kunjani imfihlo angitholanga afu olivangeli kodwa ngathola into yamandla lathi nalifika langanena lathi nalifika langibonisa kona kwami langibonisa wanyana wami langibonisa amahlazo ami livangeli. Oh, hallelujah. Bazalwane ngawukhuluma ngana angayibone umuntu ngiyibonela kimi. Hallelujah. Oh, yes. Ngithola ngina 12 years lalelani ke bafowethu nasa kunamla ngaqalwa awukhulumi nanginamla awuhleki nanginamla. Amen. Hallelujah. Manini phela mfundisi Mkhweli ngifuni bese sithandaza kabi ngoba nasa ngimela nemandla kokuyala athi hleka kusukela nyaka. Yeah. Lafika luvangeli langibonisa kwaduka kwamathi lohlabelako izwi lahlaba inhliziyo yami langibonisa kona kwami langibonisa amahlazo ami ngatibona ukuthi ngimubi kangakanani lethi kalibhayibheli ngase ngiyativuma tonota. Hallelujah. Ngoba bazalwane la kamngakuphi la kamngayina la kamngaya sanontshala imfihlo noma usesontweni noma ukuphi uma nje tonota engakavunywa awuye ezulwini lasekho. Hallelujah. Wathi lohlabelako imithwalo ayingeni ngale ayingeni imithwalo le. Ngiyabona ukuthi uhamba nemithwalo wena awuyilele siyakhona forget.
kodwa labayalele siyakhona naba labathela konke naba labatinikela ngako konke bathele sono simnanzi nakangaka baphume emanyaleni baphume emahlazweni bese bema naJesu bema neluvangeli Hallelujah. labayalele lesiyakhona lento yamandla engizokhuluma ngayo ngilele fike emfaneni imkhanze zibhu sekwaba ngumshululuzi uyehla uyenyuka fike entombataneni likhanze liphendikosi Nkosi yami seliyehla phaseti ihlahla intombatane iyakhumula liphendikosi Nkosi yami phaseti ihlahla iyakhumula etibhushini iyakhumula nalifika luvangeli kubuye indophi ifase la Jesus. Oh, hallelujah. nalifika kumake limkhanza sangilomizi yabantu nalifika livangeli laJesu libuyisa iorder kuloma Oh, hallelujah. Oh, yes. nalifika kubabe sekwathiwa la kamgayi vele ingano yala kamgayi nalifika livangeli laJesu linqamule imingcele seshilo indoda ngifuna semkhona ukuthi mina ngindoda asibuyele mina indoda asibuyela ihlafuni ngemhlathi munye lifike livangeli livale imihlathi lengenamsebenzi Sanda la babo sanda lebosha Yamanda livangeli lekwasukana nezono Liyafika fika ngisho mataneni iphume ekhaya yathi ethendeni kani yokucisha amaphoyisa fika limbambe liyafika ngiphenze kuyingoti kuphila phile njengomuntu ongenathemba kuyingoti kuphila namhla ngathi wasabela umphefumulo uyabizwa ubebede ihope yokuphila lokuphila impilo yabo isengquphele sakadula kangaka akafune ukukholwa kanti impilo yakhe ilengele wena Jesu mina ngayibona sengigula lento Jesu mina ngayibona sengimzala lalele babe ngenteka ungafiki lebuzaleni la uthusha ke khona ngoba la mihlabeni labazalwane kuyahanjwa la lana kuhamba labanemali kuhamba labangena nix Oh, hallelujah. lana kuhamba labazala kuhamba abantwana la lana kuhamba wonke la kuyahanjwa emadoda kuyahanjwa uphethene emgodlagodleni wakho ulibeke kubani na themba lakho khumbulani bathandekayo bonke abantu banemathemba abo ulibeke kubani wena lakho themba hayi kahle basalwane liyini kahle kahle lithemba lemuntu langamesabi uNkulunkulu mhla kuthi wasabela umphefumulo uyabizwa athi ngibona amantombazane la kamgayi la desperate lahamba tihaka nje kodwa namhla ikhona into yamali Oh, hallelujah. namhla ngathi ngibona abafana laba helpless labangena hope labangena themba sebathela ngempilo labanye impilo bayinikele eshwaleni labanye impilo bayinikele esawini labanye impilo bayinikele ekhaseni kodwa leyini lithemba lemuntu longa naye uNkulunkulu kuyagokwa abazalwane lamhlabeni sekutawugokodwa sekutawugokodwa ngoba malanga emuntu lohlelo watalwa ngwesifazane emafishane nawo lithi iBhayibheli akugcwele kuyaluka asikishe mene senevenda nkulunkulu wathi emakhosi ngihlushwa mfundisi mkhwele nginamagama namosha namonosha that's Lophuzayo kulawa manzi
akosi akomi na phakade akomi yena Lophuzayo kulawa manzi akomi na phakade akomi uyekela tindlela tonke lebengatitsatsa leta tingasheshe timfikise lithi ke libhayibheli le John chapter 4 verse number 4 bekudzingekile ukuthi Jesu ahambe ngendlela ledzabule eSamaria. Namhla ungathi besingaguqula lamagama sithi bekunesidingo ukuthi Jesu adzabule ngendlela lephuma kamngani. Jesus. Nakafika lapha kuthiwa mfundisi mkhweli kunalomake lona hayi ukuthi beka ingwadla ngicela ninake kahle. Nathi bekathandzela nje madodza Nkosi. Wayeyithandela nje lo mama. Wayeyithandela wayenenkinga yokuthanda nje. Kuthiwa ke uma ke bathandekayo athandele bosha mandele bosha. Nangabe ke Jesu bathandekayo afika na ufika ke ngasamthonjeni. Lendanga lendlela lishisa ngayo bese komile. Ufika ke lana utohlangana lo make lo. Noma ke usuka emini nje wathatha ingombozi yakhe washona emthonjeni. Uthi sewuyakoka Jesu nalomake. Uthi Jesu mfati cela unginathise. Nina ke naku ngeke ngithi ke lo make beka ngawajwayeli mfundisi amagama lathi. Khona indoda ngafethi kimi mfati. Mina nakufika ibithiwa yaganaphi yona tudlu ntombi yaganaphi yona ingagananga mina. Bese bambita asuka amadoda omuhle asiphala phala ha anibheka isanga ezinye ingaka bathuthi Jesu mfati cela unginathise aqala lo makwabala wabe kwathi no ungakhohlwa phela ukuthi thina amaJuda nani maSamaria asidlelana asidlelana sithe nje nebudlalo bongathi serious lo mngenda wena uqeleke imali. Thanza lamagama lakhulunywa nguJesu lathi kube bewadi uthi mfati kube bewadi. Ngabe wena uqelekimi ukuthi cela ngikunike imali. So uyambuza iphi indoda yakho? Uthi lo mfati woyi indoda ngithemba. Uthi Jesu uqinisile vele ngoba nalo lona yayisiyo yakho. Phela wena sewushintshe amadoda asekwaba ka5. Kusabshunga lanyalanga lithi libhayibheli kwathi ngalanga lekugcina lalomkhosi Nkosi Jesu asukuma yema yamamata yathi ngabe ukhona yini lawa mina akethekima nathi uthi ngoba lonatha lamanzi lawa lanikeza wona kimi akaphinzi oma.
sihlushwa abantu labomile. Now wabona intombazane ihambe igana left and right and center saying enalo libutton la no ubakwathi thakatendi womile. Now kunabamake la labangasakhona lingashona nje bathi ngahlwa kwenile lingashona Nkosi yami uthi ngimloyela nje uthi sithengeleni statue. Abatendi mfundisi bomile ngoba umuntu nakomile wena noma ngayini leva ngathi tawukwehlisa koma. Nawu kwababona noma ngabe Nkosi yami babe labahlonipheka kenzaweni waqala wabhanga waqala waba nemihlathi leminengana uba kwata katendi womile. Waqala ngebaba kwana labanye waqala nje wahlanganisa lento elivangeli wayiphithanisa wafaka nalokunye bokwata abatendi bomile. Omunye nakomile mfundisi uva ngathi litiya lelite shukela lingakwehlisa koma. Nando shana la hasanto lo mntana komile Nkosi yami uva ukuthi awusuka nangababhanga nje babe lithandana babe ngi5 ngehla koma abatendi bomile manje Nkosi yami la ukwambana lo make lona nakavuka njalo ekuseni uyavela dala niyela sibanibani bokwata katendi lo make womile uva ngathi nakata ufeketha nje aqekethe indaba abantu uva ngathi ngehla koma. Ngibone majalo omile la kamgayila kabatendi bomile ngoba umuntu nakomile ngithithe wena noma ngayini because unjani bathandekayo womile. Yesuka Jesu uthi kube bewadi ukuthi ubani lo lothithe kuwe mnathise ngabe wena ucele kuye manje. Uthi Jesu mina ngingemande kuphila mina uthi lo natha la kulomthombo lo ngimi akaphinzi o. Kunabantu abaningi labayizamile lento ekukholwa but behluleka kuhlukana nemahlazo abo behluleka kuhlukana netono tabo ngoba bomile. Ngathi ngibone amantombazane Nkosi yami ngathi ngibone amantombazane la sane mathuna odwana angqwaba odwana watenda omile beva ngathi uma ngakhoshula lento lena mani kwani kona la ngakhoshula lento kungehla koma. Abanye bafana bakhona imilomo siyabadindingilizi yalingana libhodlela labhiya batendi bomile beva ngathi Nkosi yami lelibhodlelana leli nje lingakwehlisa lokoma. Labanye wabeka into nje mfundisi mkhweli uyendlula nayo uva ngathi nangingathatha nalokuya kungehla koma. Abatendi bomile tshela makhelwane bomile labanye nabomile mfundisi mkhweli beva ngathi nangingaslide lesticks lesi ngingathi ngasifaka kancane bese ngiphefumula njengesitofu semalahle kungehla koma. Abatendi bomile ngoba bona komile uba confused umuntu nakomile uthatha konke la kuthutha ngoba tutangwehlisa koma. Labanye amantombazane asaphilisa kwetinsha labanye bafana banesikhalene nabafika khona uyathunza lafika khona uyathunza katendi womile. Hlangana nako naloko sidudla ngiyakuthanda naloko silenda ngiyakuthanda naloko semkhathini ngiyakuthanda
nakona kwamantombazane ngoba komile khaza kuphela tshani phasi abasazi komile. Abanye bathi bangoma ngahlwa kwenini emini mayaya kuwe mfundisi ngithandazele pastor ngithandazele umbeke isandla nakabuyele ekhaya kungehli koma kuthi nakungehli koma bamtshele ukuthi yesese uyabona ukhona babe wangalana ayisuka lokoma lokuphethe wena ngakushaya phasi aqale naye esontweni akayikhiphi imali eliphepha kodwa ndumbeni yawa ingomo esontweni ayehli imali eserious kodwa ndumbeni ingomo tiyawa abatendi bomile labanye la bomile la elukhalo la ungakuthi mfundisi khanya asekuphakamele titsiyana kunetinseshi lalukhalo abatendi bomile labanye lamadukwini la kunalukhulwini la washelwa siyabona lensonto le kufuna ihlale la ngoba wayishiya ekhaya utawufa lalele babe awutendi womile. Abanye babashela ukuthi uyabona lamanti lawo olawa nje manje emfundise kunatha abazalwane yabona waphukuhle nekhukuhle etheke nesithombe sembuthi kuna lamanye lesekabathi washo mana betwa ngesingisi abhalwe bo holy water holy anointed water bazalile mfundisi bashiya thina lamakhaya ngoba bafuna noleti phathekako bagijime baye kamanzini laleleni kahle esontweni unikela ngema-coins bathi kamanzini bo-100 rand nabo-200 bayawa ufune mandi awutendi womile manje inkinga uva ngathi lokhu kwale khashane kungakwehlisa koma ngoba umuntu nekomile uzama konke nakakuzama kuze kwehle koma. Abanye la ngiyaye ngithile ebandleni mfundisi unabona-ke inkqubo abasakwadi kugeza ngemanti lamhlobo ayadalutha afaka lo ngathi kuyimpushana lokuphinganyana abatendi bomile manje beva ngathi lamanti laphinganyana angakwehlisa koma labanye nkosi yami beva ngathi indoda yakhe yamenyanya wahamba yakamhlaba uyalingana ngolaze amaqopho ngoba bathemba ukuthi kutawukwehla koma. Lalelani bathandekayo koma akwehli ngetinto letiphathekako kodwa koma kwehliswa kokuthi unathe emanti lamanti lotawanatha awuphinde. Oh hallelujah. Lalelani ngeboma abanye lokhanza kwekuthi umntwana unana kulethiwa iplastic na omile lo make ukhanza soyamthatha lo mntwana sommikisana leve khona bathi bakushaya phasi lokho abatendi bomile manje nabomile kulahleka idirection ngoba umuntu nakomile ngithithe wenda noma yini kuze ehlise kona. Oh hallelujah. Abazenzi bomile lalela sisi ulala ukhona khona nje uphila lempilo loyiphilako nawe uyatata ukuthi maye ngomile umuntu nakomile kunemande kuphila kadinga kuwabamba wanathe nasabambe wona kaphinzi ukutshela thatha lo mfeketho lo lephasa emkamelo
uhamba uyayifaka emthoyile ndo le. Thatha leti tultul tetimbita ngeke ize iqedze koma le nto leyo. Timbita tiqedze koma, tiwashwa tiqedze koma, emaqopho awaqedze koma, olive oil abaqedze koma. Fundisa ungababoni, awungababonini bashiya bagijima baphindze inkinga tiqhubekele phambili. Abatendi bomile ngathi la kamgayilana ngibona emakhaya, lamakhaya lamanye sekwavalwa ngelihlahla. Kuvalwa njani ngelihlahla? Akuphunyelelwa ingaki bomile. Umuntu womile akayicabanga isense, because konke lakucabanga ukuthi amane ehlise koma. Nangabe kunentombazane leyo yomile noma ngayade sabathinsha kodwa nakufika koma yaphuka ekhaya ithi noma kunetinsha titangizabuzabula uyolala khona, uyolala khona kubo boy uyolala khona. Oh yes, yes. Oh hallelujah. Abatendi bomile mfana wakhona noma ngabe intulu yalesaba noma lingaduma ligagabule nangabe omile uthi lingamane lingishaye yakhona kubo zodwa ngiyolala khona. Omile abatendi bomile uyasibona ukuthi womile wena, kodwa ukhona indoda ebusuku lengakuniketa emanti nase unathe la kulo mthombo lo awuphinze wena. Sasiyathandaza awuphinze wona, hlukana netinto letithembona bese unatha namanti, natha kulo mthombo athi lo hlabelako where the river goes and not sunny monosa. Lalo mfula wehlela khona kune kuphila, lalo mfula wehlela khona kunempilo. Unganatha la ungaphinze wona, unganatha la ungaphinze wona. Lalela make, unganatha la noma sewathiwa kamngaki ukuthi uyinqithamuzi kwabana makoti lo jwayelana nawe, kufuna lo makoti lo noma kanjani uyahamba kulelo khaya, kodwa unganatha ngoba nawe awutendi womile. Awutendi womile ngoba koma bazalwane kukuthathisa ama decisions la wrong, ngoba koma bathandekayo kunathisana emanyala, ngoba koma bathandekayo kukwenda ungaqabanga. Lophuzayo kulawa manzi hawago naphakade
Salenje sigijima ngalelo gagasi sesitothandaza. Johannes ahluko 7 verse number 38. Inando shatala baba santo. Yela mahasandele bosa. Verse 38 ngicela kube khona ufunda. Ukholwa ngimi njengokusho kwemibhalo etibilini takhe kuyawuhlala. Ukholwa ngimi etibilini takhe njengokusho kwemibhalo. Kuyawuhlale kugobhoda imifula yemanti ekuphila. Kutawugobhoda imifula yemanti ekuphila. Oh hallelujah. Akomi Akomi cha. Akomi cha. Akomi cha. Akomi cha. Yena Lophuzayo. Yebo kulawa manzi. Yebo awabi. Lokholwa ngimi njengokusho kwemibhalo esiswini sakhe kutawugobhoda imifula yemanti ekuphila. Akunandzaba wasawame kangakanani, akunandzaba kona kwakho bese kukufikisephi, kodwa lokholwa ngimi njengokusho kwemibhalo esiswini sakhe kutawugobhoda imifula. Sesiyathandaza. Uthi ke lobhala kangcono ke. Lokholwa indvodzana angeke asaya ekufeni, kodwa lokholwa indvodzana uthi unekuphila lokuphakade. Lithi ke wendlulile ekufeni wangena ekuphileni. Ngicela kunitshela bazalwane, na utawugijima nalokoma ugijimela eweni, na ugijima nalokoma ugijimela ekufeni, na ugijima nekoma indlela yakho le ekufeni seyidudane kakhulu. Asivale nemehlo ethu. Hanele boshanda labasante Lophuzayo. Hey kulawa manzi awakomi. Naphakade. Ebakomi. Sethakomi. Yena Lophuzayo. Yebo kulawa manzi awakomi. Ngiyacela bathandekayo uma engabakhona ngathi ngiyawadinga lamanti ebusuku. Suka la ukhona khona ugijima uthi ngaphambili. Sitawuthandaza nawe. Ngiyakuthembisa na utawunatha lamanti lawa Jesu lafuna ukunathisa wona ebusuku. Angeke mnana ke uphinde wome. Lempilo loyiphila kwetawushintsha ngoba sewunathe amandla ekuphila. Lalela lokholwa indvodzana njengokusho kwemibhalo etibilini takhe tawugobhoda imifula. Gijima uthi ngaphambili. Yebo Lophuzayo. Yebandla lonke leningethengayo. Awakomi. Naphakade. Sethakomi. Ebakomi. Yena Lophuzayo. Hey kulawa manzi awakomi. Naphakade. Uma engabakhona sonke libandla lonke limengethe inyawo bazalwane, siyathandaza sivale sonke emehlo ethu, siyathandaza. Uma engabakhona
Lothi ngiyawadzinga lamande ebusuku. Ngiyawadzinga lamande ebusuku. Ngoba lo natha kuwo angeke aphinde ome. Ngiyacela usuke la ukhona khona. Swallow your pride. Suka la ukhona khona ugishime. Uthe ngaphambili sitothandaza nawe. Sikade bonke labantu sicele wena nje. Ukhona yini bazalwane? Suka la ukhona khona ugishime uthe ngaphambili. Suka la ukhona khona ugishime uthe ngaphambili. Dela ukhohlwe ukuthi uhamba nabani. Ukhohlwe nje ukuthi uthe nabani. Bese ucabangela na impilo yakho. Gijima, gijima, gijima. Gijima uthe ngaphambili sitothandaza nawe. Gijima uthe ngaphambili. Siyathandaza abazalwane. Angaba khona longasho njalo. Longathi Nkosi Jesu nangimina ebusuku. Nayi Nkosi impilo yami. Ngiyawadzinga lamanje. Sawuhlabelela kokugcina. Naye khona usuke la ukhona. Uthe ngaphambili. Hula lawa manzi. Akomi. Gijima, gijima, Suka la ukhona khona ubuye sitothandaza. Yena Lophuzayo. Hallelujah kulawa manzi. Naphakade naphakade. Manendi neliphutha leli. Manendi neliphutha, manendi. Suka la khona khona buya sitothandaza nawe. Noma munye noma babili ngifuna wena nje Jesu. Ngifuna wena ebusuku. Tawunatha laba bofakazi bangakabakubuka. Buya sitothandaza nawe. Hallelujah, hallelujah kulawa manzi. Naphakade cha. Uyamfuna isikhanyo sothandaza. Akomi. Hallelujah. Lophuzayo. Nakufika endzabeni yaJesu ungabobuya ngemngani wakho. Kodwa ubobuya ukuthi uNkulunkulu uva ukuthi uthini kuwe. Kuyinhlanhla kulesikhathi salamuhla ukuthi kumele lithende limvela kancane. Incwadi yamahubo ithi wonke umuntu lode uNkulunkulu ongamati uNkulunkulu uphethe ithikithi lelibhalwe kufa. Uphethe ithikithi lelibhalwe kufa. So umenyento leJesu kuthi wemuke lethikithi lelibhalwe kufa, thola ithikithi lelithi kuphile empilweni yakho. Kuhle ukuthi usesemncane abantu labasha ngiyabuka nje kule abantu labasha la ninenhlanhla abantu labasha. Kutshelwa ngaJesu sesemsha kuyinhlanhla lokho. Inhlanhla le. Hallelujah. Siyabonga baba namhla kusihla egameni lika Jesu. Sibonga livi lakho babe. Lona lelingaphumi ngeliphutha. Babe lona lelingakhulumi ngeliphutha. Likhuluma babe ngoba kunesizathu. Khuluma babe ngoba kunemuntu lohleli kabi, kunemuntu lohleli engcupheni. Ngegama lika Jesu siyathandaza babe ukuthi lingakawile lithende, angakutholi kuphumula, lingakawile lithende njengoba somnishini imkhulumile wamnika inqabhayi. Lingakawile lithende akavele etekuwe athi ngaphandle kwakho akukho kuphila. Siyabonga babe khuluma ngenceku yakho kusihlwa, siyalemuka livi lakho babe lukuphila kithi babe. Siyabonga kusihlwa kusithanza nekangaka, sithi ludumo ngulongo lwakho nemandla angewakho. Sithi bayethe 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 akekho lofana nawe. Hallelujah. Ngiyashalela uNkulunkulu udumo lotandla ke bazalwane bese ngibisela ku MC. Siyabonga.
Hallelujah. Angeke ngisanishumayela kakhulu. Igama lenkosi salibonga. Kwami sekubonga. Ukuthi live lenkosi selehlile. Kangangoba noma inkosi emakhosi ingabuya. Kude lo ngathi landlulela. Kude lo ngathi akefa. Njengoba sila. Kude lo ngathi akefa. Liwile kwabasebaleni. Bakhulunywa indzaba kaNkulunkulu. Kodwa ke labana Kristu babusisekile. Labamalile bayisiqalekiso solo siphethe kwabo. Ligama lenkosi salibonga. Senzele inceke inkosi yakhuluma nendzaba ukuthi bunjinga bumani buvele nje. Kodwa bunjinga buvele ekutheni wena ukhiphe imali utheste uNkulunkulu. Ukubalweni imali kaNkulunkulu. Unikwa sigaba sekulinga uNkulunkulu. Hallelujah. Bazalwane, kunanando lengicela. Njengoba sonke sila bayibasho abafundisi bathi singemathuna. Kodwa lamhlamini bengafisi ukuthi sibukane ungathi simathuna. Bengifuna sibukane nganaye emqondo nawo. uNkulunkulu usibitile ngeGreat Commission. Wathi thina kumele siyoshumayela indzaba tembuso waNkulunkulu. Inceke inkosi ikhanya la ikhulumile indzaba emahubo ngokuthi labanye bathi bhadalele lithikithi lekuya esihogweni. Sebavele balibhadele baliphethe ngesandla. Umsebenzi wami nawo ukuthi sibemuke, sithi singabemuka sibabuyisele. Futhi lo mbhali lakhuluma ngawo babekhanya ku-MSG message uthi bahamba nge-one way to hell. Indzaba nakuthiwa i-one way ayinaguquka ngaleso sikhathi. Kodwa kuthiwa nini etinceku tenkosi hambani nifike nibaguqule kuleso simo kuyo yona leyo one way to hell. Nibaguqule babuye uNkulunkulu. Nibemuke lamathikithi laya ekufeni. Leli thikithi lelo limukwa umemuka ulibhoce ngengadi lingabhoqwa ngale ngadi lomuntu lengadi yaKristu. Lapho yena solungele kungena embusweni wezulu. Igama lenkosi salibonga. Angishumayeli. But ke into lenginayo ngokuthi angeke sonke sime la pulpit simemetele. Kodwa wena ungenta ngokuthi ngiyathi ukuthi ngenteka kube angabitelwa ekumemeteleni ivangeli. Kodwa ngemnikelo wami ngingahamba nathi nginceda uNkulunkulu. Nelithanda njengoba limile bazalwane. Lithi indleko. Ngiyacela ukuthi na ufike ekhaya ubuke ukuthi kodwa somandla wami maye mina ngiyahlupheka ngingakunikani. Ngingamikisani lengento yokuncanza naba bantu. Ngingakunika lengagijima yawuncanza naba bantu abayekufeni. Ngalelinye ilanga kuyothi nasekupitwa ezulwini sekuthiwa bakhona abantu labamemetela ivangeli. Nangakube bebathulile kodwa balimemetela ngemandla abo. Kodwa lelithende nalisuka la kule indawo. Kodwa balimemetela ngemandla abo. Balimemetela ngemali yabo. Basho bathi buye mfana buye ekhaya. Lokho ungakubona nje bese uthi inkosi ukuthi kumfanele uNkulunkulu nakulankusisele kona. Maye nakumfanele uNkulunkulu. Nase sinikela kusasa uyakuletha lapha kwaNkulunkulu. Uyoba special. Akusho ukuthi ngithatha imali kodwa ngithatha ukuthi wena ucebe. Safa nemali yethu sinayo emakhiki yabhobokile. Konga sikwentela uNkulunkulu. Ake sesicabanga uNkulunkulu nje usuku la kusasa. Kusukela manje kubheka phambili. Ake sicabanga kupha uNkulunkulu. Emachere ethu asethengela eMakentucky asinamali manje. Imali ethu bayidlile labantu. Igama lenkosi salibonga. Kodwa kube le mali besinike uNkulunkulu. Ngabe sinesibusiso. Ake sitshintshe umnyama. Sithi nasifika sibuke make wami nofika ubuke ukuthi kodwa uNkulunkulu wami lomthanda kangaka ngamnikani. Igama lenkosi salibonga. Uthi ungalibuyisela uNkulunkulu shaniketa uNkulunkulu ukuthi malikanhla bazalwane. Kufanele lo thunga. Siyabonga bazalwane. Siyabonga bazalwane. Ake sisebenzele uNkulunkulu isikhathi sekude. Ake sisendele ukulungisa uNkulunkulu. Hallelujah. Siyabonga bazalwane asifikene ekugcineni. Ngicela nje bazalwane agijima losimethele kumemetelo sitawuvala bazalwane. Agijima lophethe kumemetelo okude bazalwane. Sukumene ecathu Hallelujah. Kuyangihlupha abazalwane ukuthi bekungaba kubi ukuthi bantu baNkulunkulu labanye bayedie mhlawumbe